Ka West Giant Hills District Wushu Association WJHDWA kalashim yang kesinjam ban penkup burom yang kikat armut ki samlashin rang bat kentai ki bala khor takma ha kajing elek kai Wushu ha ka 6 Meghalaya Games 2025 ka badang shidep shen hanong ba jawai ya kajing elang penkup burom la penlong Haviani Hall Marian Hill jawai ha ka pratrik rempang kini kikat armut ki kentup prangut ki shinrang wat sangut ki kentai ki takma balayo khur ki kentup artali ki takma ksiar sau ki takma rupa ban riu ki takma nong hakani ka sila don lang district sports officer makrobok pasa vice president WJDSA ma Patrick Lamare ki noyalam bad khot nongkit kam ka WJH DWA ba kentup president ma Ferdinand Suchang na lor kiwei Habaya keren bat uriwat miki lingdo usamla ubayok khur takma ksiar haka rukom yelek kai kungfu bat takma rupa haka jing yelek kai tenrai nan kwan ulapun pau ke jing kemen halor ka jing job ke jong u ulaya thu bakani ke digestin ke ba arya uba ulaya shim mentah haka Meghalaya Games haka ba haka sin ke beningkong ke de hatura haka ba sham la yok khur ya kino ki takma ke jing le ba ga yung pi akani ka Meghalaya Game ko nagdam to penyo ka yung so wa tiang do kate hay wadi duan ra iki medals ya ke district ko maya ya ma pi hay wa the UI wa ke tikrek stom yung pi kini kisngi wa dab mem man ki wala no ai man ki wasai so hay wa borok kini wa yo medal tikrek stom ki ikut boleh yang coach lah, wadah crack stop do ikai, do presiden lagam jo di ikai na, do wawan rak kita kata ketong yang berjenjang, kat arteli di medal to ibu sup, to iting dating crack stop man ibu ibu puas kita, ya game wadang dekman, to man kating sedang lagi, ham cimwa deyok yurak Meghalaya Game to, I ada katu kamte ada biak untuk kamte kajin temu yang pergi tahu dua pulai pada di national di international level setiap ngajaran di UB ke football kini kesini berdap wah ke national level ke non ke national game pemana apa utarakan nanti ada radun MK kena elek ke yang ke kayakin untuk yang lain ki dawan rak medal ki ya kesti dong I kabali so santali ki medal dawan rak ni yo tip piwa ni kita yang rawak dah yo kredit nak sarkar hakini kisni udah wan dah points dah MG udah yo kredit nak sarkar dah MG cash prize udah yo ki dah MG felicitation program udah arrange the government yang hayam ki yang hak dawan rak burung ki dia kesti yo ni tapi kami kena yang kami di distrik yang Wushu yoi betul kami tak keluti kewasuk bahan jadi kewam luti kewam yok kewam ada di national kewam di international level untuk kami team sports tak tinggal ni bahan tak ilek dekat team individual sports tak kurang man easy wong medal ada cekaman chong do happy dan ni waki baik pa ko eluti emelsiam waki coach waki association ki wo penyoluti wo ya luti ki ha bon ki juduna itu ini tangwa ini yang government ini thola I wirap kat wi tang hadrong itele pinele yang pi kam association le tholuti tho sengke ni kaman ule yo ge piu kuntu konrong yakini ki kon karo kolon awak baca kita yang dua benar medal ke national game. Siang tu awak tahu rak burung di yang ke state yang ini. Mulai naga district yang ini nang ke bencoco. Kita tahu ke ke jitmu ngah kau lokal yang ke district di UP ni dedam ke Meghalaya Game dapat performance successful. Dia ai krekstom duduk ke departemen ke association repair orang dia krekstom ni hebat teman ke program ke walai baik laranti kecak kecok iduna emben iman belum dia biang emben iduna tangkap tele dia krekstom ni dia penman ke next agak Meghalaya Game ke yo
jingklam na waro ay wa onggi igi jingero ko man ga walay bet ko suk walay bet la renti jadi itu wa ko usu ngani nu da last nem ga agi lagi man ga nong pet nong yo ya sport association waro ya ko West Jentia district ko chinta megli agi te chama wa ki nongre kam yang ke bisu ki manager ki sia ki man ko operate ha ko ska suk ha ya kre lam na benta ko lai badar ti ki kam di ja ma jing to wa ka megli agi no do next step setura hai ni step ha juai le khatam wan di jom uri jo tu di jo dimit te sia suk wa ki wan ki kam ki batai yo to le kam na ka diga megli agi ko ma ka chino batha yang i mo sia suk wa man cooperate ki te yoruti wa kadi kajing cooperate ki unang te ki na banta wa kuntu kunrong dia kani ka association wadang ang ba wadang thme kani district yang ni wa ki snap ki wa lai ka tura belum mana kan kani ka association tang na mo man function go man yi kam kani udus snap go man kani yoruti ya wa kitu kirwera ya kani ka association orang lain keseberang, wajib tinggal kui ile, hakan ni kecenong kata yang ini, hajing wan kan ni kemek liakin, dap cibon dari association kiwa, dia orang form yoda, yola ikhna atu an lembagi association kiwa fair hang sport, nadok kebusu, karate uju an nak doyar kan rai muslim dia awi, form yang kan lembagi ketinggi aluti orang dia so, dia shooting. Kita sebut gibi itu kan, kita form ini segi softball gitu, dah tahu form cuma kami yakin train kejing kerekam bahwa apply lembaga district administration punya undang administration punya kau form dah yang di por kita wan dah ye form yang softball apa ada district yang ini, cipol di association katuman aktif ya di district yang ini, diultiwa kena aku katalan hari repair di disiplin yang sport yang lebih wan di cekmat nak bentar wow yo lagi kemet kapal mau cari bukia baik kamjo dah nak skema gini di sport yang wan di kontak di kami baik kamjo lagi kiwa pergi do kita kilan met ko apakah yo lebih wah hakikam nak bentar di polis lagi force kiwan ngayo lebih man chance kiu usia hari ni di departemen dia lutir, nak keting pencelur yang pergi baik apa, wahapet pergi kan yang pergi, hakiwan kesatan pergi, warok, nahi kuah mulai sekolah yang kerekat yang man jostat warok, kata tu kejing seidur yang ini, kayu kesem yang ini, warok, imlang sana, mereka kan ni tu aktif upet, ikan ngaman mana, kawan ke interes, kawan ke hoy, kata tu pencelur yang, tapi memang kami mau pencelur yang tinggi lagi. Udam dia kerekan, mereka kapol kau MKMA, nak bentar kau divide, kamu kerekan, kamu nilai nak skema tadi ye kena, divide ye kapol, nak skema kita kan ini ada yang kang pergi kan yang pergi, lagi ketika kam sport nak bentar kau kilan bagi yo ye nak mak kau cayuk ya, kau kan jo side by side, kau dah bertindak lain. Berlain tiga. Coba kami kali games, ada kami yang di district level. Ada pemani hal trik Desember, sorry, yang trik Desember acara khusus. Dan ada yang ke district games yang dia akan gold medal, kini ke district game. Dan ada nanti ini ya ke coaching camp macam apa yang kini ke Meghalaya Games. Dan kata coaching camp macam benda, dia oleh praktis bahan, dia oleh praktis bahan ni ke coaching camp coach lah teman cenah bahawa untuk coach yang event siang cenah bahawa untuk dia dok yang pun ni bentar yang ini kai nang step live pad praktis do jan mit live yang ini kam jisen di sini apport live arsin di sini kat ba jiwala coach ni coaching camp yang ini dan hadin coaching camp dia ocin bentar ni ke Meghalaya Games dan ni Meghalaya Games keman dak ke sin kau aringa go ocin bentar dan ke last year macam bentar arja khusus hatura itipor le lai cimenta ni Meghalaya Games dan mem yo oi wani wala handrai hagni ka bentar ni ka Meghalaya Games on istem arja kosan pada pemandang sorkar
Dia ya kamu gold medal wi wa silver medal wi. Dan benta pada dia oleh ya kini ketahu events dia oleh atlet events dia oleh atlet medal. Iku boleh sipona le benta ka Government of India kamjo le ya ka Directorate of Sports and Youth Affairs kamjo le ya ka MSOA le benta kejing sponsor yang kejing harap yang le yo le ya bon kena le cing mentok ye sports dekat kami cing yang kejing terang yang de benta ketika national game ko da poi arjat popra dah hari ni national game ni benta kan ni de yo gamon kejing dalu ti nga yo cing benta kan ni Meghalaya Games te kamjo hila ulai cing benta kan ni Meghalaya Games lomba practice lomba oleh ikam gijo hi cing benta hai game state game hai district game kiwa lot deka vigi state association di district association uci mentah kita yo ulai kata ke national game dan kamu ada bila wa coach yang ini udah menang bercerup ini adu sedang praktis adu ngadu kelimat wa sedang praktis sedang dengan glove adu kan ni dengan menang bercerup ini te nang ile bu yo penkrek ni benta ile kami ile percang yo penkrek ile ni benta wa ulai ceprang hari di ke game hari ni ke wushu yang ni tapi bakit yang lewa hari ni ka wushu yang ni bagi ni player yang ni dawan mau ada semen ada ulah kata national games hentai do em ki perlok yang ila do cimentan yang ni ke district association yang ni ke VGR perlok do em do wan te ke bakit yang ki la yo praktis bahai yo le bahai lagi wan ki game coba apa kata ka national game ni yang kampus yang dua pensiun dulu buat tak Pimba ke district level tapi lebih tahu Meghalaya participate dengan Meghalaya Games dan jika kita orang kamu pun create ulah dengan national games dan jika pun create kamu atlet tu practice baik tahu untuk itu untuk dan apply haga state tournament wa organize dekat state association the job ini betul lah da jet ka state association ni ulai participate di haki national championship dan aku tu national championship one yo cha select ni ulai haka national games dan untuk kini Meghalaya Games saja sikit man go jing sedang ni ki national level ki state level dang pun ni cikmat tak lembah gitu dari obet ka state association ujit itu yo ulai participate di national games kecing practice yang ilah mani giba regularly kamu enjoy imensi mu coach wo man ha practice back most way the semen lah kami ka jing do yap the dekat bagi jingker ku yang belai dari obet ka state association dari obet ka national committee te yo belai ha national games